Gardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arju Ponikha Lakhain ko retrok duar bagri constituency APHLC Maipu Mondor Sing Inti Pherangkia Mai Kangni Bangso Pherangkia Mai Kangni nang kokalam theke Karbi Anglong CM Dr. Tuliram Ronghang Border alam kaning lake Pharo Krisir Kebra Troxy Kebra isi alam lake akimi alam kali pukaning lake chokchi athe mahala so hutke lamki lamphongke ave non CMC kaning thap athema ahoya dui alam ke lamklar piniarnian ta CM Dr. Tuliram Ronghang ke ningje hahi athema nilitum APSL sia songatum ke chini pame athema Karbi Anglong ke CM Dr. Tuliram Ronghang si cholongwer nangji pusi kamatha athe Assam Minister ke Karbi Anglong CM Dr. Tuliram Ronghang aphan ther itlo nangjong si lahai ningje lipute tangka tiluk nang pipe pu kipu opotsi CM ke kapheria potsi aduya hoya lamta klardak pen ningje hai hedalo lapen BJP sorkaralo CM MLA MP MEC atumke chini pame hempre kilongli puke chini pame sitami tangka tiluk aphan kamatha joine radaphan thanda khai helo lasi Karbi Anglong radatum ningchi binon BJP Congress Kacharia hutke jonghele hempreka pharmanchi songdunta longlilo lakinangli tumta chinilo athema bang Assam Minister atum ther itlo athi CM atuma phan pulo tangka tong kinangjima matangte hempreksi kinangji puke pupo athema hempreka phan jongsi kimanglo lipute poisa ke longlilo pu chini pame lasi rada phan thanda khai hidarlo jongsia hogalam thanlo lipute wotke piabang awadet pu chini si a hogalam than hai hidarlo lasi nanglitu Karbi Anglong EPHL sipen radaphan kladak pen pachinilo non pen ke matha pamera ninchilara hempreka phan kimanga song alongle dudu non pasi radaphan chuning rilo lapenanglitum asat langtha EPHL sia song phan jongsi rada kimang hempreka phan pachun che lipute monanglitum radatumle nang insai non pasi pachinilo News Text Report Karbi Anglong News La banke Karbi Anglong ratumma ko tete nili hin pu banke la sinon nili tumi pisal si pen banke apong te tamene tu ninge dun bomno la solam ki te tame ni tu aprang banda pulo hala ke dam tan mukro long ason ta bida sing let the se tame la so ho social media long tuning rilo se tame counselor sor important ki pipe joine se lang le sa mi aprang nam ko hala so ta lan ke parlin je hula thing pinang ke chong hu po to me Karbi Anglong nang lo chok pen thing pi chong hu to banke hala to banke aprandam jui se tame ako Assam government per se 5 lakh paisa pila inte copy posi bida sing in lethe banda councilor sor copy pot Assam government so apan hang pidun te lo so atanka la pupute la bida sing lethe banda pinangi pono la se aron re pen ke tem lo ke BJP government lo ke pik thayang lo angang ke lit part hon la se no na banke BJP government to banke aron projekre la tungke mekhang tangka mahaya kompensi a jat da me ke kle la tungke constitution koikre la so posi la so non tik chari bo BJP government panse council long pang ni bo maleng pote ili tum Karbi khe banke non kibir tang ta melo non kese tum pan hodak pa dodam posi tame alang litum kese tum dodam lo me sen lo sitame kese tum kwano kesi somne po kwano hodak ke honom de po la bangalang litum councilor sor pan se pressurize pinangi non na ahoya duelong tiningi ton chor pa chokche kese tum ta nili puji banke council CM ye matolong damra hodak dharna dodam protest dam hodak council lo je ahoya duelam non man la so suluk sodak atumon paham nang ji po banse non sitame kese tum ta dimanang ko nili puji banke non hodak ke dodam tong kese tum ta pen halada Karbi khe kali pusonte pina sitame CM tumle to non ke oda Karbi khe jo se ki sum ke pho pose council sort ki chadam po la da hello ne pudami banke komane ke be so se ki duke sum te ke rak pale po da tangka maha sang pen gutte police mi ta pale eto
kita mi opinion ini deh. Lasi hala Karbi tum ke cutiki gimana muilo ke do theng pi ador ke do theng pi ta pheng nu ta gote peng no pikang lap ta me hala leng atom pa ko people opinion ta hala da ke rap pidam de la kompoti ke luk so na po kumani ke che ke be so Ingdeng Paroisi, Pradhan Mantri, Man Ki Baat Karjo Jamek Kidengpon, Lakhain Koreisi Borjan MSC Constituency ke Parlo, 160 Bormanthi Board Committee Atumpenta, Bormanthi Open Stage along Ingdeng Paroisi, Pradhan Mantri, Man Ki Baat Radio Karjo Jamek Kidengpon. Bangsa Pradhan Mantri Man Ki Baat Karju along Alihia Manpen, Bormanthi SGB Borsing Bay, Bogajan Lems Chairman Sar Etinghi, Kisan Bay, SM Convener, Samili Teron P, BLCC Member Pendanglok, Pinangan, BJP along, Klembang P, Klembang Puatum, Chetong Lunsi, Mayalong, Misen Pen, Pachun Ponlo. Bogajan Pen Sar Guru Bay, Karbi Anglong News. Serenda bing tiarong ingdeng thongke praisi than thili rongker kethok kijirpon nijang Karbi Anglong Chenthong constituency ke parlo serenda bing tiarong jangmi poni phai thongke pani ronggrup ki kim ke mesenji aphanpura rong isipen than rongker mesen miat pen thok chijirpon renti lason si serenda bing tiarong hakko pen ronggrup chukim chorangsi pining aning kan phoke brapho nang plingsi pinile thochedame la ansusi ronggrup mesen pen kikim kerang pon thulong ji aphan thok jirpon lo pini labang so karkli ka phijolong wo mut wo kanse tame mesen meat posi ronga sarthi bisoning ti lapen kurusar rateronatum than pachini pot lapen labang so rongker karkli ponalong MEC ebejit kro hinpen kerapon rongker sitsitame pini ingpu ponlo lason CMC aphan panong pen pin puralo sitame pajirpon pen pinangan rongalong kaching thur jia warsai nang piponang ji pasi juning ria lualong jongpon renti news text report Karbi Anglong News dak tiarong lo tangte rongker opke nililo akrusal Tang te la ini rong per long bang bumut kat me kenapa ve di ve aja da ve se krimet nasi nitum don pro rapta mathari posi ni puder me erji posi pulo amur kan me Tang de pini kopia rongker bang sikar klipon eglo. naga rongker than rongker naki itu ni bol kono pon pedet lo nasi than rongker posi tok rong lo kene isi sorkar pen kene rongker ni bu angdeng mangke halake sok apang eksaksi rongker pu angke tum noson rongker ke ongdung bostu woyan ko thomke alam dokok biyom podon ho alam dokok am dongle da posi apor ke dami la sorkar pe ke thano ke biya apor bange uniderlu Tum rong bay ningkan kon ben sikar kilo daga rong bangka. daga rongke intiarong ningkan hopen putai si rongker ni Assam fake encounter pen kacherap alam ki aputhak Guwahati High Court atum kangsai aning insam se pura advocate pen Supreme Court along an lampali pang chengpon tanglu Assam fake encounter pen kacherap alam ki aputhak Guwahati High Court pen kangsai aning insam se si advocate Arif Jwadar pen Supreme Court ang hap kipang chengdam Det adang arua chiklo surihini rain korai si aningkan api pulis ari dengpen kithi tang mati fake encounter alam ki kedo an ritarli pami nang jipu Supreme Court atoy kipi ateng Assam arlo state police atum methang asai cheklem pemi medet pusi Guwahati High Court along lampali damlo bonta pulis atum ritarli bomlo puthansi niphai inkora troxi arni Guwahati High Court pen bangso alam ki dengpon pedetlo Laswa jok nong kache thangplu public interest lawyer and civil right activist Prasan Bhusan pen Supreme Court along lamhoi pidam thulo News Desk Report Karbi Anglong News